Hej ljudi, Cuki ovdje, dobrodošli nazad u još jednu epizodu Top 5 petka. I ljudi, pre nego što krenemo u današnju epizodu, kao i uvek želim samo da vas podsjetim da me zapratite na Instagramu i da posjetite sve linkove dole. A sada kada sam to rekao, bez puno zadržavanja, pripremite se da saznate još top 5 lokacija koje će uskoro nestati. Fakt broj 1. Miami. Kao što i svi znate, Miami je jedan od najpoznatijih američkih gradova. O njemu ste sigurno puno puta čuli u mnogobrojnim emisijama i puno puta ste ga vidjeli u različitim filmovima, s obzirom da je ovo jedan od najpopularnijih turističkih gradova u celom SAD-u. Međutim, ono što sigurno niste znali jeste da će Miami možda čak već za 12 godina u potpunosti da nestane. I da, to sada kada čujete verovatno vam zvuči prosto neverovatno, s obzirom da je ovo jedan od najpopularnijih gradova ne samo u Americi, već svuda na svetu. Ali jednostavno, čak ni Amerikanci ne mogu da se izbore protiv majke prirode. Naime, pored toga što je ovo jedna od najegzotičnijih lokacija, ovo je i ubedljivo jedna od najnižih tačaka na celom kontinentu. I baš zbog toga i zbog činjenice da se led sa Antarktika topi iz dana u dan, postoji ogromna mogućnost da će Miami za nekoliko decenija u potpunosti da poplavi voda. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je ovo već počelo da se dešava. Naravno, mnogo manje nego što će se dešavati za nekoliko godina. Nažalost, šanse da bilo šta možemo da uradimo su jako niske. Ali ono što je sigurno jeste da će se američki narod truditi da na što duže odloži ovu sudbinu. Fakt broj 2. Detroit. Naša sljedeća lokacija predstavlja mesto rođenja čuvenog poznatog repera Eminema. I još jedna je lokacija u Americi, tačnije grad Detroit. Razlog zbog koga ova lokacija možda neće postojati u narednih 20 do 30 godina će vas iznenaditi. Jer za njeno nestajanje zapravo uopšte nije kriva majka priroda, već sami ljudi koji žive u ovom gradu. Naime, još od kada se raspala fabrika automobila u ovom gradu i od kada je vlast postala izuzetno korumpirana, u Detroitu je životni standard počeo sve više i više naglo da opada, što je nateralo ljude da se jednostavno isele iz ovog grada. U tolikom broju da se danas procenjuje da je iz njega iseljeno negde oko 1 milion stanovnika. I grad koji je nekada brojao skoro 2 miliona stanovnika, danas ima samo 600.000. Zbog ovoga i zbog činjenice da je stopa nezaposlenosti ovdje mnogo velika, cene nekretnina su počele da padaju. I danas u detroitskim komšilucima kuće se mogu naći za jeftinije cene nego u Srbiji. I još jedna loša činjenica vezana za sve ovo jeste da su šanse da se ovo popravi jako male. I da je ogromna mogućnost da će za nekoliko desetina godina ovaj grad biti u potpunosti prazan. Fakt broj 3. Fidži. Naša sljedeća lokacija nalazi se u Okeaniji i predstavlja malu državu Fidži koja se sastoji od negde oko 500 malih ostrvca. I pretpostavljam da vam činjenica da je ovo ostrvska država već nagoveštava to šta je njen najveći problem. A to su naravno poplave. S obzirom na to da je lokacija ove države vrlo niska, to znači da se topljenjem leda na Antarktiku na ovom mestu dešava slična stvar kao i u Majamiju. Tačnije, voda ga bukvalno poplavlja. A fidžanska vlada, s obzirom da je već upoznata sa svojom sudbinom, znajući da bukvalno nema načina da se izbore protiv ovoga, jednostavno je odlučila samo da iseli svoj narod, što trenutno i rade. Naime, njihov plan je da u narednih 50 godina bukvalno isele celu populaciju Fidža, to jest da je prebace u Australiju. I na taj način bukvalno izbrišu ovu državu sa mape. Tako da, ako ste planirali da idete na neko egzotično mesto na letovanje sljedeće godine, možda bi Fidži bili dobra ideja za vas, s obzirom da ova država praktično neće postojati u budućnosti. Fakt broj 4. Madagaskar. Svi smo barem jednom čuli za ovo ostrvo. Ako ne iz geografije, onda barem po čuvenim pingvinima sa Madagaskara, kojih inače tamo naravno nema. Ali za sve vas koji ne znate, Madagaskar je 4. najveće ostrvo na svetu i nalazi se na jugu Afrike. I ono što njemu predstavlja najveću pretnju jesu sami ljudi.
Jedna vrlo zanimljiva činjenica vezana za ovo ostrvo jeste ta koja nam govori da se na njemu nalaze neke od najunikatnijih vrsta biljaka i životinja na svetu. I pored toga, ovo je jedno od najslabije naseljenih mesta na našoj planeti, što znači da je priroda na njemu poprilično očuvana. Međutim, to je u prethodnih nekoliko godina naglo počelo da se menja, a razlog zbog toga jeste povećana ljudska aktivnost na ovom ostrvu. Naime, ljudi su počeli da ga eksploatišu na neki način. Tačnije, počeli su da seku drveće koje se na njemu nalazi i da pale livade. I naravno, najgora od svih stvari jeste činjenica da su krenuli da love životinje. Razlog zbog ovoga jeste polaki prelazak i kolonizacija ovog ostrva. Međutim, iskreno, ako mene pitate, ja bi više voleo da ovo ostrvo ostane netaknuto. Jer ako ljudi ovako nastave da se ponašaju, već za manje od 50 godina ovo ostrvo će izgledati totalno drugačije. I više ga neće krasiti njegove ogromne guste prašume i unikatan biljni i životinjski svet, već će samo biti još jedno dosadno naseljeno mesto. Fakt broj 5. Kineski zid. Naša posljednja lokacija za danas ujedno i predstavlja najveću građevinu koje je čovječanstvo ikada napravilo. Tačnije, čuveni Kineski zid. Do sada ste već verovatno u fazonu, ok Cuki, da li je zaista moguće da će ova lokacija da nestane? E pa nažalost itekako je moguće, a glavni razlog zbog ovoga je zapravo širenje farmi koje se nalaze u njegovoj okolini. I da, naravno, kada kažem da će ovaj zid nestati, ne mislim naravno na ceo zid, s obzirom da je njegova dužina veća od 8000 km. Praktično je nemoguće uništiti ga odjednom, ali ono što vam govorim jeste da su neki od najpoznatijih delova ovog zida vrlo ugroženi i da se pretpostavlja da će se oni jednostavno raspasti u narednih nekoliko decenija. Naravno, aktivno se radi na restauraciji ovog zida. Međutim, s obzirom da je ovo izuzetno stara građevina i s obzirom da je izuzetno dugačka, nije baš lako odjednom restaurirati sve. Tako da bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će i gdje će se ovaj zid srušiti u narednih nekoliko decenija. I to bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu Top 5 petka. Ja se nadam da vam se dopala. Ako jeste, ne zaboravite da ostavite like, share, komentar i subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tad, pozdrav!